Video ni. Ha? Ha? Ang sana? Hotdog. Ang sana? Video. Ah, video din na. Go! What's up guys? Welcome back again on our YouTube channel. Franco, salamat sa pagtanaw balik ani nga YouTube video. Oh my god. So, we're on vacation. So, karon guys, natas sa Shorack Beach. Nalibre taog entrance fee. Nalibre taog entrance fee, guys. Very nice. Actually, it is the birthday of our neighbor. Birthday sa musilingan, guys. Og naay ngasay. Naay pangasay, guys. Og naay kaon. Kaon, yes. Kaon. So guys, to siya guys, sa mga wala pa nakasubscribe, please leave a massive thumbs up down there. And of course, don't forget to hit the notification bell so that you will be notified every time we post new videos on this channel. Kami mo mga people! Salamat sa nag-sponsor sa ato ang sunglass, guys. Gihatag ni Julayka Pardillo. Shoutout kay Julayka Pardillo. Birthday sa iyang manghod nga si happy birthday to Sonay. Sonay, happy birthday, Sonay. Hi. Go! So guys, naadto na mi sa kuan guys. Oh! Sabad! Jao, diri sa ka Jao. Brad, hello sa vlog, Brad. Welcome to my guys. So nasa yung backseat guys silang Trisha. Hi guys. And Jao Jao. And of course, the little angel there. What's your name? My name is Tantan. Tantan. So karon guys, napunta silang Kuya Ernie. So mag-change outfit na ta dito ta sa CR karon kay murag kaligoon ako guys, and init na kayo akong lawas guys. Kailangan na jud ta mag-ilis og outfit. So man lang CR dire guys. So mag-ilis na ta guys. So what's up guys? So mag-ilis na ta guys kay perti na ako kaigang guys. So gusto ko maligo sa dagat, and of course kung gusto po ta maligo sa swimming pool napod, pero dili ko gusto sa swimming pool guys kay lubog na ang ilang swimming pool. So mag-ilis na ta, nadiri akong mga sanina. Let's go. Sige. Tiene mo panderon? Gracias. Tapos. Take two. Pwede na. So karon guys, kay mga asay na ta guys. Mga na ta. Let's go. Huh, go. Oy, let's yan. Funny ka daw, wooden plate. Ah, di ba? Kanta na happy birthday. Yeah? Be ako'y kanta be. Hoy, asa chicken cordon? Dili worth it yun. Dili worth it? Pero kani worth it ni siya. Anak ba? Sige pa, Trish. Wow, yummy.
Pasok ron guys, mga asin na to guys. Let's go. So muna akong kinaon ron guys. Daghan ka ng price guys. Gamit kayo. Dito mga akong sabungan napit oh. Sarita guys, gwapa kay Sarita guys na. Guys, ulay natin ang dagat guys kung parat ba guys. Kaya dito sa mga mong paramong dagat kay tamis. Tangtango sa napakusang gusto ko sa wala. Ay, nakatama. Sige lakaw. Kasi nga ako gituyuan diri guys. Wala ko niya diri para maligo. Lalo ako para mukaon. Guys, manatag pangasay o panghuli kata guys kay busog na taog manataog ligo umana pa big pictorial. So that was for today guys. Thank you for watching this video once again. Mga wala pa nakasubscribe, please leave a massive thumbs up down there, and of course don't forget to hit the notification bell so that you will be notified every time we post new videos on this channel. And once again guys, this is Franco saying spend a life with no doubts. So magkita ta balik po sa tong YouTube videos pa ang i-upload noon. And ending. Bye.